Coach. Ni ka video ji sir thì bạn ngay không đây comment ru subha di comment bah phi nama ni page comment ru tinti le lan sanyi ru. Hello friends. Ngap dia nak tanya ni in pani pi ka way ka exercise. Kata exercise kade ka tanya ka kade ka Turkish get up. Nampak ya? Yes. Kade ka weight ka batang 40 kilo. Di shua bang lek kiwi exercise ngin fila time pass ya kade ka weight exercise namda ka YouTube channel ko jungi. Mah te menta in pani pi te ini ba national game ra weight ba khadar 100 kilo mah 16 kg 16 kg ngan ra weight ba 40 kilo mah 20 kg te dangala de ba first time mangala mah te ya kan ka challenge lai dai coach Sandip Sharma bala kai world champion Shabun Gari mah Shabun Giri jangan ka pathai kum siapa mah kum tai bilang cuan Italy yo te mentang try kena challenge ngila na mah tapi sekarang nak try by I coach Sandip ngila try ngila kata kadang dia first time jangan bang dek kan ni berang ai you try coach temtai ini try mentah kunu kan long kan ni jadi jadi bang ala coach Srila mana dia first time jingi ngila try is okay mah le you pila men try the best mah temtai flexible tang sirap inlero mah teman-teman nyelam efisien ya sini kini kedi kita kawit mah keba kano kilo tu 40 kilo mah ini dia 40 kilo baik ini dia 40 kilo mah 20 kg tu kau ban test tu ban check cipit dia kawit nila ban check mah tu ini dia 16 kg atau 12 kg mah 12 kg ini national dan ni untuk teman-teman ni bu ikan ni ayuh ni mah untuk entah cuma pi yo layo entah an backflip na entah lakat dah ya pokok dah sekarang tuh lihat backflip nak lihat bat tu kamera lai berkaki tuh kani ka challenge mah keba ngale ba ai coach Sandip Sharma video world champion temta pni pikniak backflip ru temta lihat mah buyuna na la bote right TikTok. Wow, ini bang, kau yang weight tu itu mah. Intau. Chim tu kau weight machine lah bos ni. Tentang intau yang ni weight atau ka day nam ka yok apa kena kilo berapa mah? Penilah bos. Tahu le tu weight. Liam Sam? Bunyi Sam? Yes, tahu lah, tahu tu. Đây nè, lần bọc đây Arpo lại mà. Đây lại, rồi. Okay. Arpo kilo lại. Arpo kilo 40 gram. 40 gram. Rồi nè, tao quen nào thôi. Khát weight kilo 40 gram. Thì berat thì đang khát weight kilo 40 gram. Ini ada Arpo kilo lah. Tao mình lên đó. Tao. Thế mình ta, buat pilih ini mình ta. Ini nasional ni mah ni mah Iran. Te ani ada challenge ni. Kaba umdai bang ai mengi hindi ba ai we coach mah. Te kita ada coach Sandip Sharma beri world champion ba sa ni megla hi. Te फिर dah pikuk bentrai pila benlek katu ba di kerteng juga ka di Turkish get up. Yo ni ukat lebel pihak le upside down te ngangale 40 kilo ini pila halar kilo dah. Duna tu 10 gram terai. Toh tangam tai. Te kublai shibun ni sampai ada buat kani video nama kibun ge exercise bang le. Iklan je yo dah pi yo pinang mau benak ai. Dia mana pi lifting. Bakwak try tu ka backflip kau try ikut su saya try. Saya try mah. Tenat dia dah pi kuat su ni ia backflip ngan le su mata. Kan sen try le flip.
License. 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 Okey. Bat phim mah. Muốn weng cái này machine mah. Bu macam ini sini lah, wah. Wait lagi nah. Ring nane lah, nah betul ngemat lah, nah. Kau. Ring nane piste, do. Nane stay lah, nane stay. One mapi nane. Ring stay. One mapi nane, yang nane. Oh. Cameraman yang nane. Betul. Stay kan, ama. Oh, nggak biasa filter deh. Betul. Boleh boleh. Hai. Hai coach. License. Hai. One more. Cùng giúp em. Yes. Cái khả ác đúng không? Nếu nào nữa. Đó nó xong. Yes. Không đây là technique đúng không? Đó. Persang đó là pila đó. Đó. Đó, gọi là good lift hả? Xong rồi mà. Cái cái đây ha. Mà không kia. Kadang lek itu. Bro dah stand. Try nanti.